nonton Persib. Carita Ditemani teh Bulem pan Chow. Lajo Persib gitu. Aya Chow di dapur teh lumayan. Lo ya dipanggang, kalau udah panggang we dah hawa matu boga. Jangan we keju. Make parodan keju, meh rada siga. Pan lumayan tuh ya bab. Persib menang 2-0. Opieuna na aya mantep pan game. Tinggal lidak ya. Alas nage lain ku piring deui ieu mah. Bungkus pak jarum coklat. Rokok khas orang Jawa Barat.